Mu myaka 12 ishize u Rwanda rwatangiye urugendo rushya rwo kubaka ibikorwa remezo bikomeye kandi bigamije guhindura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Uhereye ku mishinga y'amashanyarazi nka Nyabarongo ya kabiri ndetse n'Akanyaro, kugeza ku nyubako ndende zigezweho nka Kigali Green Complex ndetse na Lamba Hills, yewe n'inyubako zikomeye z'ubucuruzi nka Nzovu Mall, Equity Twin Towers n'izindi. Hari kandi n'imishinga y'ubwikorezi mpuzamahanga ikomeye nk'ikibuga cy'indege cya Bugesera ndetse na Gariyamoshi ya SGR cyangwa se Rwanda Standard Gauge Railway, byose bikazahuza u Rwanda n'akarere. Ibi byose byongeraho imihanda ya kaburimbo. Wagiye wibaza byinshi ku byerekeye imishinga y'u Rwanda irebana n'ubukungu. Uyu munsi ijisho ryacu nk'abanyamakuru ba JT4 naho turi kureba kandi mu nguni zose. Uyu munsi twagutegura imishinga 12 y'u Rwanda ikomeye kandi itezweho kuzamura ubukungu ku kigero kinini cyane. Yindi Plavan, iyi ni JT4. Twinjira muri imishinga 12 ikomeye cyane u Rwanda rufite. Umushinga wa mbere witwa Nyabarongo to Multipurpose Dam, witezweho ingufu z'amashanyarazi ndetse no kuhira ibihingwa. Umuyoboro wa Nyabarongo ya kabiri ni umuyoboro w'amazi wa metero 48 uzaba uri mu ruganda rw'amashanyarazi rwa megawati 43.5 ndetse n'ikidamu kinini cyane cy'amazi kizifashishwa mu kuhira imirima. Uyu mushinga uri mu turere twa Nyarugenge ho mu gace ka Shyorongi yewe no mu karere ka Rulindo kari mu ntara y'Amajyaruguru. Imirimo yo kubaka yatangiye muri 2021 ikazarangira hagati ya 2025 yewe na 2027. Igiciro cy'umushinga cyatangajwe ni miliyoni 214 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwubaka ni Sino Hydro, mu gihe inkunga y'imari kubiyemo inguzanyo z'inyungu nkeya cyane Exim Bank ya China ndetse n'ubufasha bwa leta. Umushinga ukaba uyoborwa na Rwanda Energy Group cyangwa se REG. Uyu mushinga witezweho kongera amashanyarazi akomoka ku ngufu z'isubira, kuhira imirima ingana na hegitari 20 bigafasha mu kongera umusaruro w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, kunoza imihanda mikuru ndetse n'imihanda y'imbere mu byaro, ndetse kandi no gutanga akazi mu gihe cy'ubwubatsi. Harimo kandi n'ingamba zo kurengera ibidukikije mu kwimura abantu mu gihe damu y'amazi izaba ifite ingaruka ku batuye aho hantu. Tujya ku mushinga wa kabiri witwa Kigali Green Complex, inyubako ndende y'imirimo itandukanye Kigali. Uyu ni umushinga w'inyubako ndende izakorerwamo imirimo itandukanye ndetse kandi izaba igeretse inshuro 29 ndetse hakaba n'amagorofa 6 ari munsi y'ubutaka. Ubwo bivuze yuko izaba igeretse inshuro 35. Iherereye mu gice cy'ubucuruzi bwa Kigali hagati ya Kigali Convention Center naho Minisiteri y'Ubutabera yari iri mu gace ka Kimihurura. Uwubaka ni Ultimate Developers Limited, naho umukozi mukuru w'inyubako ni Sierra Group Company y'Abanyakatari. Ku mirimo ikomeye y'ubwubatsi nibo bahari. Ubwubatsi bwatangiye mu ntangiriro za 2024 kandi intego yo kurangiza uyu mushinga ni muri 2027. Igiciro cy'umushinga nticyatangajwe neza, ariko ari umushinga w'ubucuruzi bwigenga ufite intego yo kubungabunga ibidukikije cyangwa se Leadership in Energy and Environmental Design. N'inyubako z'imiturire, ibiro n'imihanda ya parking z'imodoka. Uyu mushinga uzongera umubare w'ibiro byiza ku kigero cya Grade A kandi uzakurura abikorera mpuzamahanga, bityo bikazamura ubucuruzi bw'i Kigali n'imirimo ihakorerwa. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga gifite ibice byinshi byo kubakwa. Kiri mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba, kigamije gusimbura cyangwa se kunganira ikibuga cy'indege cya Kigali Kanombe gisanzwe no gushyira intego y'u Rwanda yo kongera ibikorwa bya Rwanda ndetse n'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Ubwubatsi bwatangiye mu myaka mike ishize, hakozwe impinduka mu nyubako no gushaka inkunga nshya. Ingengo y'imari ya leta muri 2025 ndetse na 2026 yerekanye ko imirimo izihutishwa cyane. Igiciro cy'umushinga ni hagati ya miliyari 1.3 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri miliyari 2 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitewe n'icyiciro cy'umushinga ndetse n'impinduka mu bwubatsi, Qatar Airways yigeze kugirana amasezerano no gufatanya kuri uyu mushinga kugira ngo Rwanda Civil Aviation Authority y'u Rwanda ibashe kugera kuri uyu mushinga ifatanyije na Rwanda Development Board cyangwa se RDB, ari nabo bafatanya mu gutegura uyu mushinga. Ibyitezwe no kongera ba mukerarugendo, guteza imbere igisata cy'ubucuruzi bw'ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya mu mahanga niva mu mahanga bijyanwe i Kigali, gutanga akazi mu bijyanye na serivisi zitangirwa ku kibuga cy'indege ndetse no guteza imbere ibikorwa by'ubwikorezi. Igihe cyo gutangira ibikorwa by'ibanze giteganyijwe mu mpera za 2020, ahubwo ni 2027 ndetse na 2028, ariko igihe nyacyo cyo kurangiza kizaterwa n'uburyo ibikorwa byubatswe ndetse n'inkunga zabonetse. Ku mwanya wa kane turahasanga Nzovu Mall Kimihurura Kigali. Uyu ni umushinga w'inyubako ndende y'ubucuruzi n'imyidagaduro uhereye kuri site ya Minisiteri y'Ubutabera mu Kimihurura imbere ya Parama cyangwa se Parliament. Uwubaka ni Groupe Duval cyangwa se Duval Greelex, akaba ari itsinda ry'Abafaransa.
Igiciro cy'umushinga kiri hafi ya miliyoni 68 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya nugerageza kuyavunja mu Manyarwanda ni miliyoni 80 zishyira 81 mu mafaranga y'u Rwanda, kandi utegerejwe kurangira mu mpera za 2025. Bimwe mu bitangazamakuru byatangiye kuvuga ko hari muri Nzeri 2025 ugomba kurangizwa. Harimo n'abafatanya ibikorwa n'amakampani imbere mu gihugu ndetse n'ayo hanze nk'uruganda rwa U Express. Ibyiza byitezwe muri uyu mushinga no kuzana amasoko agezweho, gutanga akazi ku bakiriya ndetse n'abakerarugendo. Nitujya ku mwanya wa gatanu turahasanga Equity Twin Tower cyangwa se Kigali International Finance and Business Square. Uyu ni umushinga w'inyubako ebyiri z'ubucuruzi n'ibiro uyobowe na Equity Bank, umwe mu baterankunga w'uyu mushinga kandi bakomeye. Uherereye mu mutima wa Kigali hagati ya City Hall ndetse n'inyubako ya Ecobank. Raporo z'amakuru zivuga ko icyiciro cy'uyu mushinga ndetse n'ingingo y'imari yawo iri hafi ya miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwubatsi bwatangiye muri 2022 kandi ku mpera za 2025 bwari bumaze kurangira ku kigero cya 60%. Inyubako zombi zizakira serivisi z'imari z'akarere, ibiro ndetse n'ibice byo guturamo no kwakira abashyitsi, bigashyigikira intego ya Kigali yo kuba icyicaro cy'imari y'akarere. Abubatsi n'abaterankunga b'umushinga batangajwe na Equity, hari na nyiri umushinga hamwe na Leta batanga uburenganzira bwo gutangira. Twigire ku mwanya wa gatandatu w'imishinga u Rwanda rufite turahasanga Rwanda Standard Gauge Railway. Imigambi n'icyerekezo u Rwanda rufite ni umugambi w'ingenzi w'ishyirwaho rya Gariyamoshi yihuta izahuza u Rwanda n'urwego rwa Gariyamoshi yihuta Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'Amajyepfo, isaka Kigali, ubwo ndabara agace kamwe ka Tanzania na Kigali ndetse na Dar es Salaam Kigali n'ahandi hazaza mu majyaruguru. Umushinga uri mu rwego rwo kunganira iterambere ry'imihanda yihuta mu Rwanda ndetse n'ibihugu by'ibituranyi nka Tanzania, Uganda ndetse na Kenya, ndetse kandi no kunguzanyo nini z'inyamahanga. U Rwanda rwasuzumye ibyifuzo by'ingengo y'imari biri hagati ya miliyari 1.2 na miliyari 1.3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gice nka Isaka Kigali mu mpera za 2025. Umushinga wari ukiri mu giciro cyo gutegura ndetse no gusuzuma, harimo no gutegura inzira hamwe n'abafatanyabikorwa b'akarere harimo nka EAC East African Community, hamwe no gukora ubushakashatsi bw'inyigo. Igihe cyo kurangiza umushinga kizaterwa n'igihe ibikorwa by'uturere duteganyijwe n'ingingo y'imari zatwo zizatangira gukoreshwa. SGR izagabanya cyane igiciro cyo gutwara ibicuruzwa, yongera ubwikorezi bwihuse ku byambu, kandi izafungura imishinga y'inganda n'ubwikorezi imbere mu gihugu. Tujye ku mwanya wa karindwi turahasanga Akanyaru Multipurpose Dam, Rwanda Burundi, byitezweho kuzana amazi meza yo kuhirira ibihingwa ndetse n'amashanyarazi. Akanyaru ni umuyoboro w'amazi ufite imirimo myinshi ku ruzi rw'Akanyaru, ubwo n'umupaka uri hagati y'Amajyepfo y'u Rwanda, akarere ka Gisagara, intara y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru y'u Burundi. Uyu ni umushinga uteganyijwe gutanga amazi meza ku bantu ibihumbi n'ibihumbi, kuhira hafi ibihumbi 12 n'ibihumbi 13 bya hegitari by'ubutaka, no gutanga amashanyarazi angana na megawati 14.5, ahubwo ni miliyoni 14.5 bya wati. Imirimo yo kubaka yatumye ibikorwa byiyongera guhera muri 2022 hamwe n'icyerekezo cyo gufungura hagati ya 2025 na 2026. Igiciro cy'umushinga ni hafi ya miliyoni 190 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gitangwa n'ibihugu byombi ndetse n'abafatanyabikorwa mu iterambere. Ubuyobozi n'imicungire ni ubufatanye bw'u Rwanda ndetse n'u Burundi, abashinzwe tekiniki n'inzego z'ibiyaga ni Nile Basin, abafatanyabikorwa b'akarere bari mu bushakashatsi no gutegura. Ibyitezwe kuri uyu mushinga no gucunga neza amazi ku mipaka, kongera umusaruro w'ubuhinzi kandi buteye imbere, gutanga akazi ku baturage no gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi. Icyakora bisaba kugenzura neza amazi asanzwe ku mipaka. Nitujya ku mwanya wa 8 w'imishinga ikomeye u Rwanda rufite turasanga Rusizi ya gatatu Regional Hydropower Project. Rusizi ya gatatu n'umushinga w'amazi ukomoka ku ruzi rwa Rusizi, umupaka uhuza u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ufite ubushobozi bwo gutanga megawati 203 z'umuriro w'amashanyarazi. Ni umushinga w'ibihugu byinshi ufite intego yo kongera amashanyarazi ndetse no kunoza ubucuruzi bw'ingufu mu karere. Kigenda gihindagurika bitewe n'uko bakiye gukora inyigo y'uyu mushinga. Amakuru ya Leta n'ibiro by'umushinga 2024-2025 agaragaza intambwe mu kwemeza kubona inkunga n'akazi k'ibidukikije ndetse n'igihe cyo gutangiza igikorwa cyagaragajwe mu mpera za 2020. Ariko kubaka no gutangira gukoresha ibikorwa bizaterwa n'amasezerano y'abashoramari n'ubufatanye bw'akarere. Abaterankunga n'abafatanyabikorwa barimo ibigo bishinzwe amashanyarazi y'akarere, ibigo by'imari n'iterambere ndetse n'abashoramari ku giti cyabo nka AFDB, African Development Bank ndetse na Africa 50. Uyu mushinga ushobora kongera amashanyarazi y'ingenzi mu karere, kugabanya ibiciro by'amashanyarazi no gufasha iterambere ry'inganda mu bihugu bihuriye kuri uyu mushinga. Nitujya ku mwanya wa 9 turasanga Ramba Hills Project. Ramba Hills ni umushinga w'inyubako ndende iherereye mu gace ka Kacyiru, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Uyu mushinga w'ubucuruzi n'imiturire utegurwa na Rwanda Estate ufite igishoro kingana na miliyoni 80 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuye mu Manyarwanda ni miliyari 115.7. Ugabije guhindura ishusho ya Kigali no gutanga inzu n'ibiro bigezweho. Ubwubatsi bwatangiye ku 25 Kanama mu mwaka wa 2025 kandi biteganyijwe ko uzamara imyaka 4 gusa. Inzu z'abaturage zizaba zuzuye mu mezi 18. Inyubako nyamukuru zizaba zuzuye mu mezi 30 gushira 36. Ubwo ni hafi imyaka 3. Naho ibiro bizaba byuzuye mu mwaka wa 4. Umushinga uzaba ugizwe n'inyubako ndende ebyiri. Hazaba harimo imyidagaduro, ibidukikije, piscine, parking, imihanda y'imbere mu nyubako ndetse n'amazu 10 hafi ya Kigali Golf Course afite n'ubusitani n'imihanda byihariye. Uyu mushinga uherereye hafi ya Kigali King Faisal Hospital, Vision City, naho Kigali Golf Course iherereye. Ni uwigenga, utegurwa na Rwanda Estate kandi ugenzurwa n'ikigo cy'iterambere cy'u Rwanda RDB. Nubwo amazina y'abubatsi b'inyubako atatangajwe, ubunini n'imikomerere y'umushinga byerekana ko azakorwa n'abubatsi b'inzobere, abahanga mu nyubako ndende baturuka mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nitujya ku mwanya wa 10 turasanga Kigali Centralized Sewage System. Uyu ni umushinga ukomeye wo gukemura isuku mu mujyi wa Kigali, ugamije kubaka imiyoboro y'amazi yanduye y'ibirometero birenga 90 mu bice byo hagati mu mujyi, by'umwihariko mu karere ka Nyarugenge, ndetse n'uruganda rukora isuku y'amazi yanduye. Capacity yo gusukura amazi yanduye izagera ku 12,000 metero kibe ku munsi. Imirimo yo gutegura urubuga rw'akazi yatangiye muri 2023 kandi ibikorwa by'inyubako bizakorwa mu byiciro bitarenze nibura amezi 30. Ku byiciro bya mbere, raporo zavuga ko igice cya mbere kizaba kirangiye hagati muri 2026. Abaterankunga n'abashinzwe gushyira mu bikorwa barimo WASAC cyangwa se Water and Sanitation Corporation n'abafatanyabikorwa mu iterambere nka European Investment Bank bafite ubunararibonye mu mishinga yo gutunganya imyanda. Dore ko u Rwanda rwiteguye inyungu muri uyu mushinga, harimo nko kongera ubuzima bw'abaturage kandi bwiza, gusukura ibidukikije, kongera amazi y'imigezi ajya mu ngo no mu nganda, ndetse akongera gukoreshwa kandi bigafasha iterambere ry'imiturire ritabangamiye uburyo bwo gutunganya imyanda. Umwanya wa 11 turasanga Modern Environment Fair iri Kigali. Uyu ni umushinga wo kuvugurura no kunoza imicungire y'umwanda. Environment Fair mu mujyi wa Kigali ni ibikorwa bifatanye no gucunga imyanda. Ingingo y'imari ya Leta ishyizweho igera kuri miliyari 11 mu myaka yashize yo kuvugurura ndo ishyirwa mu bikorwa rigenzurwa n'ubuyobozi bw'imijyi hamwe na WASAC ndetse n'izindi nzego zishinzwe isuku. Byavuguruwe birimo kunoza utubika umwanda, sales, kugenzura amazi ava mu myanda, gutandukanya imyanda no gutangiza gahunda z'ikoreshwa ry'imyanda mu bundi buryo, waste valorization. Dore ko uyu mushinga uzateza imbere u Rwanda, harimo gucunga u Rwanda mu buryo bwizewe, kugabanya ibyago by'ubuzima nk'indwara zituruka ku mwanda, kubona ibikoresho byifashishwa mu nganda n'ahandi nk'amazi n'ibindi, kunoza isura y'umujyi. Raporo z'inteko nshinga amategeko zagaragaje ko ikibazo cy'umutekano w'abakozi n'imicungire y'umurimo ari ikibazo kiri gukurikiranwa n'inzego zishinzwe kugenzura amasezerano n'ibikorwa. Ku mwanya wa 12 ari nawo wa nyuma turasanga umushinga w'imihanda ya Tamaka cyangwa se kaburimbo y'ibirometero 215 mu ntara nyinshi zigize u Rwanda. Ni gahunda ya Leta igamije kubaka imihanda ya kaburimbo ingana n'ibirometero 215 mu ntara nyinshi z'u Rwanda. Igiciro cyatangajwe ni miliyari 360 z'amafaranga y'u Rwanda, hagamijwe kongera imiyoboro y'ubwikorezi mu gihugu imbere ndetse no ku mipaka. Ubwo ni ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se République Démocratique du Congo, yewe n'Ubugande. Hari amasezerano yihariye y'imihanda yatangajwe mu nyandiko z'umushinga. Ibikorwa biri gukorwa mu turere dutandukanye kandi bizongera amahirwe yo kugera ku masoko ateye imbere, kugabanya igiciro cyo gutwara ibicuruzwa kandi bigateza imbere iterambere ry'ubukungu mu byaro. Uyu mushinga ni igice kinini cy'umushinga umaze imyaka myinshi yo kongera imihanda. Ibirometero byinshi byateganyijwe kugeza muri 2029. Ese wo umushinga ugushimishije n'uwoye? Ni nansoreje ikiganiro cy'umunsi. Ntiwibagire gukanda subscribe ndetse n'akagera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kanda. Wibuza kandi ko nyirizina ninjye umunyamugu udasanzwe kuvoma ku isoko amateka ngasogongera ku muco n'intore dacogora umuhamya be n'imigambi. Ndi nyiramacuva byose, ndi nyirinyesha usanga hose, ndi nkubita hose, ndi gasitanyeganyega, ndi umugani w'amagambo ndirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangeso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za kirimo, ndi ntore itarambirwa, ndi ndaga mu rwitarunduka, ndi isoko itagabanuka, ndavuga nkavukura ingeri platform any day team for. Dore buri data.